Ka Wasa United kala penliam da ka tiebreaker da Syllad ka khimus niang haka Independence Day Cup Under 17 Football Tournament ka bapenyat da ka West Jaintia District Sports Association WJDSA bat ka District Administration West Jaintia Hills. Ya kini ka final la penlong hakyang nang ba stadium haka khatsan tarik naila ha ka balawan ban sakhi da ki spangut kinong kershan jong kini ki kenhun. Haba pai sya ka jingya lekai, ka jingya kun ka long kabaya than bat kabaya de borbha. Henry kini ki kenhun arliang mamla, hadu balawai ka porya kun kimla satya ban penkelai sya ki kol, yaki ka buksiar ka bakilayo. Hadu balara ya ka jingya kun sya ka extra time ru omla satya ban rai ya ka nam job nam rem kini ki arliang mamla. De ha ka tiebreaker ka Wasa ka bahe ka bok ka nusim, kalapan ki ya ka jar sausien, bat ka khimus niang lai. Kabala biang pura ya ka Wasa bandra ya ka nam lahduh bat ka song pisa ka balai po hajar bat ka khimus niang arpo hajar tingka rikat ka trophy bat sernot ka khusna man of the match kala le cha u eni manar best goalkeeper Richard Khayi top scorer Ripi Oshla ubala khruit san goal ha kani ka ayom bat ka nam player of the tournament la khur da udawan salan mi malang barok kini ki sangut kinoyelek kai kide kinoyelek kai jong ka Wasa. Kongsan ubasam ya ki khusnam udai Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District uba BS Solia IAS ringkat Assistant Director ka Tenat Sports and District Sports Officer ka West Jaintia Hills District uba Krobok Pasa Working President ka WJDSA uba EMH Pasa ki dkhot nongkit kam ka WJDSA bat ki wei
among the champions of the Under 17 Independence Cup